Daraca-ino iria ikoretwo igicungiriria mitino miingi riu ni guthamio ari ta njira imwe ya kuhukia mitino iria ikoretwo icungiriria ikuũ nyingi. Kuringana na ngavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki, oigite moete ikinya riri gutigirira ni mahukia ikuũ iria iracungiririo ni mitino iria ihanikagira daraca-ini ino, kuria oigite thirikari yake ni igite keheri-ini kigina gia kuriha engineers aria mahetwo kandarathi ya guthamia daraca ino. We shall start the engineering, how that bridge can be moved away from there to another place, because it will continue losing lives. It is not impossible, it is possible. It will only cost money and a bit of engineering. And I don't believe there's anything in this world that is more costly and precious than lives. Uhoro uyu ni unyititwo mbaru ni mubunge wa Mara Kareke Biuki, kuria amenereirie ruhonge rwa NTSA na maafitha a borithi, akiuga matikoretwo mehokekete wira-ini wao, kuona no mahaki makoretwo makiamukira kuma kuri matereba na makanga a ngari cia ukui wa muingi. Na kwa mwena wa Ruiru mubunge Simon Kingara ni uritie ruhonge rwa NTSA rucokie thabari cia utuku, kuria orotete kurugamio gwa thabari ici ni kuhotometie mihango yao muthenya umwe ari mihango ya gucoka thukuru, kuona arutwo aingi matihotete gucokereria mathukuru-ini kurumirira kurugamio gwa thabari ici. Na kwa unyenyekevu kwa serikali yetu ya Jubilee na hasa Uhuru Kenyatta, mpenda watu na mpenda kazi, tafadhali tupatia uzito mahaya mambo ya usafiri. Ni kweli tumepoteza maisha ya wengi sana na wengi wamekuwa walemavu juu ya barabara zetu. Bilangu, tafadhali tuache tupatie watu wa uchukuzi wa umma nafasi wa kuja na mikakati mpya ya kuzuia ajali, lakini tusije tukapinga uchukuzi. Ona kuria uguo thirikari ni uritio ike mogaruruku honge-ini cia ukui, kuona no yo njira iria ingirehe kionia kia mitino iria ikoretwo ikihanika mahinda kwa mahinda.